Dakle, drugovi, vi znate da u naše malo mjesto dolazi najveći sin naše domovine, drug Tito. Našli su lik za novu socijalističku novčanicu. Šta kažeš, Jahiću? Jesi ti oženjen, Atif? Nisam, druže Tito, nisam. I nemoj da se ženiš. Ko je ona ženska tamo? Hiljadarka. Što Hiljadarka? Pa kaže da se tako zove. Ja sam Atif. Ne pravi se blesav, daj 1000 dinara. Zašto ti treba? Za jebačinu, glupane. Pa gdje si ti vidio da kurva nekom bude djevojka? Reci mi, ovo sve tvoja nura, ha? Mašala. Ko će jebavat u ovakvu tešku i društveno-političkoj situaciji? Ovaj čovjek ovdje ne mora da plaća ništa do kraja svog života. Atife, jebem li ti žito neradničko? Radiš li sad šta? Radim. U državnoj službi. Svirajte, ali tiše, ne čujem čovjeka ništa. Mene samo Tito može išćerat odavde. Jel ti ovo lice nije za novčanicu, a? Vidi ga. Dragi hoće da me ljubi, rumbala, 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 al od toga trnu zubi, rumbala, rumbala, rumbala. Ljubiti ga nije htjela, al mu usne karamela, karamela. Ljubiti ga nije htjela. Smrt fašizmu! Hiljadarka, skupili smo koliko si tražila i njemu je kita narasla. Odi da vidiš.